kanda mo wala nu ku sahanden nogondi arhin ne ngadi kodangani yemmun dangani kunyemmu yarhabuna igo kanna li rabbihim ikamandangani ala lamul lay ala al maf'ul li taqaddumihi واختار موسى سبعين رجلا تنير سريا أيوة إسرنا يعني من قومه لميقاتنا موسى عليه الصلاة والسلام أهين سوتي مندين أنا مبهوني تي موسى تي أو أبو تيني كان تاو أو سندمين كان تيني كنا سأقول الله تعالى الناس عند فرعون يا وقولا له قولا لينا أنا ديك مغمون ديكالا وبرا كبي الله فارنغنيا نورنغني على كينيا أمري توغلز عليهم كسوني باتران ديكا مني لسين تكي هودا ani minyi mun dokke faro isu munye inno ga hunti bandengeni isu ya marintenya ni ti mogo inga isu allam wa isu ya marintenya otike dina ngana sabati bira kebe an gamu na hankan kita kebire utina jihadinya wotini kebire na barakaton denya parce que karakenya asaruntu on tanya na da to sentan da kem pakati anni negenya i me ya na hanari ko en onta ngabira kebe hosurunga naro kebire na ko wotini mo ga hosuru ko kale ya bonondi kebire kem kon tabono san to ta gonde kem pakati na jihadi ngorni kebire barakato ngorni oda ke tagati o sembenye alla de mandem palle agantar ni abuno ndi o ta onte njodi o abuno ni anta bonno o abuno ni anta bonno hala garni mani awaranta wala banan kallen ngune mo tawnu de wa kida an woni mo ke faru asuqa idan ke yayi asumu yenti manteni asunu wa unti manteni nga hindi kana honne honsuri wakati bismillah واختار موسى dinna billahi musa suwandini tanyere yuya gille isruma himidu magumbom batu ara kun sugura kendi nangemuti oku wakati nyugo alla gara wakati be kini taru kunnalli illillu zuran kini gumbu batanu gumbu batenda kebriana pasa golle ki ngari yango ari sugura bismillah birambe saralla yaqoti ngari kita ibn abbas wotini aywa ku gara gumbom batu bukat kebe ikumma gri igani jamandi atiqari immenu gara alla ngalle mundu arna allah jahra awa sa'iqatun gari riga ibn abbas titi ndabana titanyere banu akima ko ndike modi
ibn abbas ma minu gara alla ngalle mundu kendo himminu ga dia kanjonde ke tin tabana ade aywa qaru qanninda kun kita igara alla ngalle mundu ngamma saralle inda ku kita bira kebe igara gumbo batanu kunyamille mako itoridi ima bugiure parce que Allah sunna qasenya ni na la to kutana nga maga to ando kutana nyami dengo medi kempalle masiba nyugo wankita ila gumbom batu ankum ma batu kibdan kankun to rido menaka kibdan sugura nege gamu kubeni to on diga kanjondi o kibdan kun kamanu Allah di jaragi nasrale indi kita ikara ida wurodo kinya kallendi kempalle musa da Allah nyaga Allah ri wundi wa ibn abbas kama ko ni kunu a tafsir ko du motini asunu ku tanyere serbane ay indi ay tabana bismillah adi musa tikem pakatinga ya angkama anga na kanunu anyi ke tanyere halakini katangedi bilaga bugu aha isru ni me jondi adi haringe yimme anyi nge me halakini andalu nganda yalla amodu ngene ngiro ko halakini ti honga qawl ngarake ngolli awagilloy ko qawya kunta hilaka pananga alla ma wori ga tota na junubunga ati kebirenga ati kefusina manya ho osuya maganda ngin jarabinde ni amu yemme sankundi tan jarabinde ngara ken sankundi kanu amu yemme kandana ngara ken kande kanu anke Allah anyani o himbe sananga annan kafari o dangani anno hinna anke Allah anyani kafaranun su hosrenga ne kemo ko yadi Allah nyaga Allah ri wundi aha aywa indiga luzuran kini indiga kanjondi kebire nga nandi serena Allah kanjo anda kenni yi qasede gilli ke wakati ina nge golli bure tanyere siran sagare indiga Allah nyaga nya ida Allah nya hima Allah tangu nyimenu ida golli bure nyaga mabugi jamandi kebire nga nangu ni menyangi hina musara duwanya Allah de grindi wa kebire nga ida Allah nyaga Allah nya hesru ma himinu garanya kebire nga sunna qasin yani na komosun sugura kebire na wana dikinna Allah nyaga na kinni sunna qasin itane sugura kirsunya di tandumi an kita kirsundi himbe mo gon serengani kebir Allah ta da kebir anat honnan kayu tammi ka hay da ko mun da bana Allah ma de komenti komeda Allah ya ginda geni hi qasanye ama gir kem mo di har so wake Allah farin kiyendi Allah farin da sahaba nu mara ina Allah ya gida sahaba nu nyimme Allah farin Allah ya gida Allah imotin sabon da manni aga makin Allah farin ana Allah nya gata bismillah waktub hasanatan kid Musa diga mun kutunye ne ati Allah anna golle siri annake wajibin ni na sawo gapundi ke dunadi alulla garaka kadi anna husru aw sawo gapundi oku ya sagani katange anlay al-yahudiyya arige kay inna hudina ilayk min hada yahud o sage katanga Allah oro qannun sagandi katanga o ke to sure arige ya ke duwa sure gumbombati ko musurun diga Allah kanyo Musa mana duwanya duwaul lagaro ati Allah kebirenga o sage katanga min hada yahud to ko sire nyani
اليهودي يورن هم بينو ساغي كتا الله نمبو كتيندي نمبو هلا كبندي يساغي كتا الله كين اليهودي قربانتو كين الاسلام بس الله كين كونو داتي ابراهيم يانا خيرني الاسلام ara kan kalite himinu ga sage kata Allah do musabate yewde nga to ko ngana soro mo mangara to ko mananya golli de angana andu dambi mo kata Allah ko mo serenga magara ngara himbi angara kenya de mbale to ko tan hene de mbale manim pasu ko to koy himinu ga sage kata Allah islam nu binu ga sage kata Allah i to ko ke mo godi i ho suru man nabillahi sagari himenu ga to ke mo sredi kun ka hona billahi sai bo gilino jate nyaami ho ga makka ho kenga to ko kena kenga kundunga doro ke balanga ta kandari Allah ti kharake wara ka to ki do gange dambara an sage an sai ka ta Allah nasara ngaw ke mo godi awre yani awa isa gati ko ninge de mana ko ndi mana Allah pinga ona ko mugori kata Allah iyanti o ko wande mana walma Allah de mandanu ngo baka de bebeya di de men kirke min go to Allah dinan de mana kungo baka de bebeya walma himminu go to Allah dinan de mana kun dinan ngena kenyadi manin to on pasai to ko sre a togon soroye an ma golle an tawo soronde Allah faren ga yirni kenda ni himbe ga wodo ke kille bate tanji kir honne yani ino yo ko nanga to sagandu ya to nga soro mo ajjo pananga soro mo ajjo pa mo nga soro mo kebre annan to do hosre ke bate de ang mabuda ang ma ang na buda bate to ga ndar ban sornanda ada mari manna kentu to ko sawon de ke harbani al madmun to ko sirenga sago mo manna no gondi himbi ga ando gondi ken siriga ndey asrini ken siriga he harbani to ke bandar ban sorno bismillah قال adikenya Allah taala da Musa jabi adabi adinga Allah yang ngatayenga mo yemmen kitandi tinanga ngatayenga ngara kinyanga ngatayen kanu kuma ngara ko mobe ngangi Allah hinenga anyuru banta honsu ko mantenga ara honsu nge hinen ngondi dunadire honsu nge hinen ngondi honsu فسأكتبها musara atiyan ngon duna awa khairin kunoi Allah gara khairi aywa andi bazin dare yangan qate anda luminda na himbe yanga tan kunyana nga honsu win duna de ren ongi Allah ne man ngodi anda Allah bato anda kutawo an tokkido Allah yo an buguda bato duna ne ma jogone agar himbe sahando rendi ati kengon ke digame ga koni ke lunga yibuli sarade warahmati wasi'at kulli shay ke lunga da mo suri ati wallahi ngiro Allah hinendi digame ma nyimi hinaw an digame ko tendringa dina garo ma gamaru warahmati wasi'at kulli shay Allah dinge hinne honsu wadi honsu aw kene besu ke digame lunga rade akuna ati kemira ngiro Allah hinendi kebrenga anga ngaro Allah hinendi ura hobure nda no karde kesi ngadi gamen ko temme ga tringa ma holo فسأكتبها kebrenga ande gamundi aywa allati ngambinne ke wajibi nga sahana la gara yemunya dangani ga kanna Allah igo jakambu ndini kebrenga ibulsa la garampin duna kalle janna ro kenya ja la gara kalle al muttaqin wal mutuna zakat to ibulsa watu inta kanna Allah inda Allah kanne munda
inta jaka bugundini inta jaka kenya namunda wala iblis saratu ke bugu nga yahudiyan ko ni ma hase ku ngadi basa ku ngokana allai to jaka bugundini yakanya gali nga sehema nyime walladhina atimunu yamunyi kunyamu بآياتنا يؤمنون يؤمنون يوتون بآياتنا تو آياننا إدي حرسا وكي موادي وكو توريتا مغا أدي أي ngoro yem munye يتبعون الرسول igar batini farenga النبي himbe gani annabi nyimminga himbe gani sage dunkeya kebiranga yahudi anti bugu nasara anti bugu kem palle alladhina yattaquna wa yutuna az-zakata yahudi anti gewadi adi walladhina hum bi ayatina yu'minun kebiranga yahudi nyimeti kebe igebu ba alla ayan su kima dunge tay ima dunge isai ayatu min ayatillah isa kitabe injil ima dunge kenga alla faran bay hinna tari ima dunge kenga ba kebiranga ikimeti kumbu ke nasaran de ba to kay ike kallenga di adi alladhina يتبعون الرسول النبي الأمي كيف النصارى غنبو كيف لا غرهني أتوقع كده هم بيجابتي هارينغا النبي نيمنغاني أما أنكتونغاني الأمي ساغي دونكي يعني أما أغرى سارا مغوبي أو كم مغودي أمرو قرامون دي سرمغا aranta sahande aranta dare karna kina maangto angana ti ngodo fare bate keta maangto ngur anu me bate keta maangto duran ayanda qur'ani la ngara hinne anta iblis ada anta yahudi ada anta nasara ada himbi ga tokki do ken nabi me bate kibi aw kinyada bismillah wati ki annabi nyime kyani annabi nyime nga ikun nyime wa nyini amma an kuton sahandengo inindini aw musa tawratandi aw isa injilindi bi ismihi wa wasfihi atoko ngadi amma an kuton ngadi kebrenga ngodo kenyi ta to ni muhammadu aw sare na makka aw hin wala garni madin aw kuyelli gana aw sadaqan sagandidi kina ma an kutonga aw tawrata de kundu aw injil de kundu يأمرهم kebrenga rada warne sindikata gane isa gawa ko ne surunda wa rasulun min ba'diya ati hare qore ni warninga halle an qora mo sidi اسمه أتغني دي أحمد بسم الله يأمرهم أتيك أن بني مي أو إيماتون يامرني بالمعروف تي خسرنا أو إيماتون كبنا بقى دينا كون هونما ويحل الطيبات أو حسن ديغانديني إدانغاني ويحرم أو الخبائث حبهم أو كم فرامنديني أو إكما يقول لك واقولي سلام أنغتي هو هونتاي أدي هونتاي حسن هونتاي معنا يغرن اللي دي هونتاي معنا دي هونتاي أنت أنغتونديني أنت هرباني أنا هو هونتا حلي الله تنارين كيا كارين تجمع غبري هو واني أي هو هونتاي وأغتي هو أسره tora ngai anyi men ngar ndawndi lagara kane salama on gadi hu on tagemme yigande min hoy jukui asre ta kam nani me Allah ti ike maga himbe sirega he awt ni kanya sire ike maga Allah maga himbe sirenga ni kibiranga awt ni kanya sire aram ganni at-tayyib aru al-khabithu بالطيب وني هو سرنجا حسا ومعنى خبيث هو سرنجا حسا ومعنى بسم الله ويضع إثرهم كنا دنجي أو إلي كقدين ينقنني بكائيا ولا غلان ألسيت يقدون كل من تنبينو
kungani jaman kamma khotandi batiyem mogondi andari aw kenyan kandini na like khoten yang kandi awa tubun sarti kenni anyi mekari masalan aywa subenga nani ramen kita manganda no kun kutuba kai awa qasinu maji awan magaw antam magaw awan toro no awanga tunino awanga tanya gondi no maji aywa ondiga bati ke bati nyana batiramba ne yayi nan dingin kompenni ngaw no ko no kunna nyano ay anda batiramba ne yayi junubu ngandanya ana say akaman tanginga mana say ha bor lakinga ma junubun suri time surunga timentu dambate kini garen timeni kini hayyen timeni kundi meno Allah faringa ndari kulli ko kenne no konsuni sallirai wati ngani no ko angu salli allage anga makata manga na konto anna tamami junubu nya mo Allah wata nda qur'ana di tubi anga tubi bane anyame ando suturi annan tubi junubunte Allah yana to kumundo menaka o yimenta to hulan na kundo aro suturi ke sukte ko bate Allah faram barki sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ke ya an koni Musa da ko tabe iga dia kanjondi illa kafan kuda bismillah awtla qarina abbatanu kam on koni himenu ga tungondi tay ati yemmu benu amanu kunga tungondi tike annabi nyimme ado igara daro igara dema igabati noronga norombe igara ke noro yankandi kapai hingana qur'ananga ati kum wangu to siro ko tigi wa ni taqaddara kitanuma daiman qifarnu almunimmu Allah wa koyniya anna muhammadan alayhi salatu wassalam wa baitul qasid watsu awa koyniya nanti mahlamin ayani lamure osugo kamana suge be sugude linka ci bani be ga wayo sugo mun na ken konde kinni mahlamin yayi nawdu gilli o hawa adam nawdu gilli ngam bakati agaro ma hawa utaga agara wari ari kiten futu katay atimma ya adam atono hina mannan salli mahlamin magati ma sallinga tampilli wala tamdo suko na ko ye gili tandonga hana gebda kiani honsu hina and mi suga dangi ke fa suga dangi Allah la ko Allah di kahuma mena ko suka humanden aywa an mi mi ngorni himbe ga asuka nan ginga anda himbe ni an wan kallen to kono an to kinda bade aga sukire taywa tiya ma gara kyandi hallan ko tiya daiman o ke mokodi Musa kallen ko tampai abana kalle Allah nyaga Allah anyaya hilla kapanu da aridu wa nan tla Allah shahada nge hinne be suwadi nan to ko am parem batte ande nyum batte nka kon baitul qasidinga الرسول النبي الأمي قبة القصيد gillari yenkani an tongondi ne taya nantin tongondi ti Allah Musa na harenga maholamini gandi nyire kibida ngorna kaleni tongondi Allah nabillahi Isa na harenga maholamini gandi nyire kana ngorno kinya kaleni Isa ko kinya konni angum be goda bataka adu ne keji kibira ki komiro komenta bana de ala komenta bana ayanya sabu hananga na amma digandi ampa wada ado komenta bana ko siren ka tindalle mago angana dungada ango suren kitara ayu matun ngara yu matun bana aga tlay waqati bi ati falladina amanu bih kubinu ga tungondi tay wa azzaruhu igara daro wa nasaruhu igara dema na norom batu noro be garda bate ke ada ko hana ko
ati ulaika humul muflihun kunyani taqe dare kitanu wala yumataw hi qorin alladhi hi korina ni mari nga sharti ngay de anna khairin kitab nan to kido akitabe ke bade Allah ga kitabe kinai nan to ngonditi akama mbani na kuma nayi me daro nayi me dema kebra Allah ta ngande kinya ulaika humul muflihun kun taqdara kitanu indra mi halede angana to ngonditi Allah yi nan to ngondi muhalaminiya ti qur'ana wa maga Allah faren daron ta kun tamma anta dinan di mana harban tamma ngeo Allah munda nga faren munda ngini faren kannana nyi qur'ana gati mo be anta ambara angini faren kannana angenta qur'an diga miyana harban tamma itu kini meya na Allah faren kanuna daro nan tokki do qur'ana bate ihli gatimme magan kuto ke tungwan kama Allah ti takdar nganda bani ganda kuma har banta ma nan digem bani kalle mo kinanga la har banta ma ومن فقد المشروط باع بخيبة وقال ملكين يقول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه شرط أما شرط تمندي وندك نغدي أربعة لا بد ما سلام الله فارين دارو na kanu nan tokki do noro ke batte kin qur'ane bani tanya na bani to de gilli irani nabillahi musa sallallahu alaihi wasallam Allah nya ga Allah ni nya Allah fare ni maturi amma to kelli Allah na himbe magan tonko wa yadau anhum israhum illi ke qotonya ngadengo baki kama siti qotu be ganu gono kumo baki kama ko suru mo diga ni da ko buru mo haramini da kiyumatun al marhuma Allah da ko hinade sabda daiman Musa annabi mun do ke faran ko to sun Allah ya gana ta Allah ni Allah faran ni mato Musa gani himbe Allah ma gani hi qoren de ngakeni mo so ani Allah ya gana ta Allah ni Allah faran ni mato da Allah farin mata wa khair qorin yani nka awla kisinde serebe ma Allah farin kan Allah farin yum matodi amma tokkido Allah farin bate amma daru amma kanu amma qur'ana dabari ken kamanen kana yam bonda besu ulaika hum sharrul bari'ah yam bonda besu ni Allah farin yum mato aho sirenam pasu besu kallenga aho buren kahanam bunun dabbe su kallenga bismillah ya rasulullah yang nanti ya ayyuhan nas ya makangu nge maulamini nge Allah farini katagai agasusu خلاص المناسبة التي موسى دا سيسا نعم عنكتنكو نايمتن ما عنكتنكو نعم عنكتو بالنبي والرسول والأمي يقولنا تكبرين أنك هم دي كم بتانكين أتاورنيا كده بالمناسبة نكون توكاي إني رسول الله إليكم جميعا كده كبيرة كو الله مغسيسا ما عنكتو بيغا كو سنجانكو كان الله فارنغ كتاغي أغسو عند الله فارنغ كي كتب بيسويا قبل بانه دبي بانه أيوني بنو واسباتن دينا كوي كنا يويا أو يهدي كتابي بيغا نارا دي كمباني عن الله كمباني عن كل الله الله تتي أسا هندمي كمغا يبدأ نصرنا تي يو أتاسا هندمي كنا مغسان دو كمغا ننقصو بالمناسبة أي بيسو asa hande himbe ma nan kaso himbe mi ma mu hinaw an cha madina mu hinaw rasulullah ilaykum jami'a besu bismillah الذي koni allah be hare ganin giya له ملك السماوات akenya ni kamane be kamunu marande ngawa dangane arunye marande ngada kya to ni Allah wa kya haren gi
be so akome be so atagaho be so amaraho لا إله tongo badi tunganda maganta ke kamane ho ga wamma himbe ga Allah duro annan timmantai ada mare min yanti mata tagahon su angara ho wutu tawo kinya kamane genga ga Allah an kini mi anti mata kempo يحيي angara ni mimi ada mare wutu na kamane an pakaren bono an ken tagaho aken tagaho ran da tagaho tagana tagandare ngina ga suya ayana ga war jagana bismillah يحيي ya zauna adi aken Allah ya ngarindini ayan karindini kebrenga angara ho wutuna ya kamane ngarin ta gun ta maga na ro hungarin tendi na brandi kallen ta maga na ro hungarin tendi na kari bismillah kebrenga angun nan tongonni ti Allah bani na hunga ada farenga kengani annabi nyimmenga kengani sakan ingani saka dungwe gibra Allah gara himbe kode kinya hayaga ma ka tongoni tikinga aya haike alladhi akinyani awa farenga ay metongon dindengo ti Allah bani na hunga adu Allah kilimanun su awa injili wadi tawreta wadi ho gan Allah kilimai ay mesawun dingai qur'ana ke me wadi واتبعوه kebirenga yumatununga karake fare karabatu de لعلكم awo sinan kunga tahtadun agana kande anga tugudo faran koni la Allah kini digamen dangi kili anga tugudo faran koni an kande na ayani kande en sabuma bismillah وأمة adi jama'u gilli musa sirunga yahaduna iwosirun kandana kata tunga imin wotelemunu ikitendi kunugunu ngidi bane haraga magabo yahudiyan tunga nan daga wade nga Allah ta hokili hoto koyde an honso kili to koy honu koni wodungene bismillah وقطعنا ودا سيدار مولغني كدغدو ايوا تمدو هيلو كدغدو يا امني اصباتا قبل وركن دبر يا قبر مو لني تمدو هيلو اني أمما بيسويدو دامبني كتا يا قبر من غوي كبرنا ايوا كيني جما غبيا وأوحينا كبرنا غدا فارنا كنيا كتا نبي الله موسى برامبي نبي الله موسى سرونغرا اقماري مندو بلا كبني تو غيري يكدي اوغاتي تونو تنغاتي سينبي سمسو كينكاتيا o jimpingari ikinya موسى onta debe walle jinu nyemi ayana khambo ora wahaynya kata موسى kem pagati ora manikara أن kuyani أضرب الحجر odi موسى anna giren kadu بعصا tan dokonga ara giren katu ti dokonga فانبجست 12 tamudo hillo qus fam isnata asharata tamudo hillo qusaga kare minhu gille gidenga عينا amani aji nyaare parce que maf'ul min yani aro tamyizinu ha awa kon na walangala ngano wa kon ke mo na walangala tamyizu yani aro maf'ul yani ma lo an gadi alu zedi rangira al mara magri na ko aram kannen kon mo gondi kinya lingi kinya dagamunta diga min ni ago senanda allo jini ara giren katu abore boron tamdo hilloya mi ado akatu ndi girenga tamdo hillo boray amani hakala ki allingi bosri ana kanda siza di yaquba lenyu tamidu hillo anyama qabla suidu dambini katabane jimpi ngari gara ko musa da ora kote musa mu'jiza kem pati ko magile mago kinyani awa hi khorenga himbe ganta do himbe ganta kille kinnan katanya na kinga gide kante be ga wamma ga yare ne na ken katuti kuma kante nga kinna jimbundi da mu'jiza musa ke inde kuma dambu yani awa kuma mosir
ken sabuda Allah da ken mo izanya ku hondambu ya jinyi la horenga masalan nan no ko sunya hantangi masalan no ko sunya bureya masalan kudi menu gumanyilla nanya hakala kem o bizanni ko mo wanda buya himbe nu kan ta mo bane bismillah قد علم atike ganyam bane aw kullu unasin siribane bi aw sire suko mon den tuyi imniranga yani unas jam unasin yani kullu sifatin minhum qabla sughri qabla an suda iji utrantu qabla an suda iji utrantu wa kini ne man korni wona meñi ni minay ji utranu kebidanga be suratu o tamudo hilwani kebidanga ulan rango kallen ke yani do makara ira wuce be nya jimpi ma toro kari liire ma waradi be sura jimutu e qablan ji utranga بسم الله وظللنا الغمام أو قلورا نما بيني دغري ورا تبلن جللي إكما كوجه دي كي توي ميكتا كوجه دي بلامو كاندورو كين توي أي كوجه راميكتا وأنزلنا المن ورا يلين كادين ينقني إكما أركومو ورا كين غانا كيريا تشيم بي ميرغا أي واللومون دي هو ميرغا yilinge ke worni ko tasu haranga wantul sendi anta wonde nga kitana an siginde nga kitana uruyen tari qagande tari haraba en tari banne gel hayri nga nakke bane nagamune awa ahan kamulena worni awo jolono nyaga samuma manga na gira meni me hasi ngani ni akamma suka wonde ni ewa male kulle nyugani akom yage nono on genda worni wa ke mutunu nanya isukaro mpajunu aw sappen surono aw sukaron surono ke wuce no wandi kumpo hodda kumu kita hagili ngana bugu wakati be awri en jopana kiyen ngana bugu bane aw siki an kallengan kebe yari on ke mutunadi kata ko mani kingan soro bismillah كلوا osidangani an kun nan nyige طيبات gilli on posinninga ogada warjaga kinga allati wa ma zalamuna kibra musa siru imoku tonya de ogadi khamaga saw kimballa wo kutini ira saw igra saw imoku tonya de ogati magani garanya ay ken torama kinoku ngasa kanu musa siru nyimenya yadlimuna igotu nyundini imenu ya kibra kenta musa siru bani alla ga komina maga kenya anga ndanya amma Allah tonya de ndanyi me tonya Allah ngora komen qora ndena kita ngora kenda bismillah وإذ ya rasulullah ngenna bren simma قيل لهم igati musa serun dangani كلوا yani kun nema nubi Allah gara nyida igara nema ke gemuti fusin Allah be ya kin kana konoda kama asaw ira saw kene bane eti an kunna lo hadhihi alqarya kedebedi aga nyige gilli debekeya no qusum agara kanu وقولوا agandi ogu yamar honga حطة yani ogo himbe munda kenya ni junubu kennga وادخلوا الباب agalla do debel laqenga ala kawnikum sujudanu ganagai تغفر خطيئاتكم aganda kenya ina qafari aga futunde hinunga لكم aga dangani سنزيد wajibi المؤمنين oko surondi yemmu wala kunji de barajiya bo kenne makakida de bem pay awo wakati be akin kenyime karo ko go wada suna ga hoy
do laqe ngagan sujudi aganti Allah go himbe mun nan magano junubun kandi qarake dabari amana usri be nan ko kay ona kin ka hamga bismillah فبدل الذين adi yemmum paragundi قولا awa digameya kunyemmu gatunyundi Musa serunni kendo digamen tabana qila lahum igara kenkida gollem paragu ida sujude paragu na nya trinkisiyenga ida digamen paragu ti junubu qenne ida digamen paragu ti habbatun fi sumbula okuna hunche nyamunda hunche be ga jugorenga hitatu adu habbatu intabana sujudiye ado trinkisiye intabana غير كوتونا يمن بسم الله فأرسلنا رجزا الذي أقصى غرق اللنقين قين عليهم يكن نقصو من إدو السماء كمون نغا تنير وجنو سركين كرادي بما نيوان صابون كانوا إيغانيا إيغاوكين تونيان دينيانا فجنو مني تونيان دينيانا عند كوتونا أنيمي واسألهم nema khorenga nani kunda bane iwa gimme te fusrenga Allah ko khorenga Allah ka ko sagara bimme bugundi khorenyi di daimon ikunda Allah to mo yadi Allah fare ani yahudiyanum behunu bi kafira kun kamma awoto ni da aga an gumbe hay madina lenki aga sere qasu benu gani hobure nyana aga da kunya batu kafira ko ni ara kutayndi basa aga an bi me kutay na ga jugo qasenyi yewodun la ogu sere qasu yo hosire nya kamma imay kaman su gabada aha ima kafira gabada ime watu huyugunu wono serenta kunto abada kunni gundonye isri qasunda ken dabari ikunni me maga kentu inde he wa inda ko ne serela saura aya bi harni ko ni sake ayari na ho saunta qore nyugo wi maga na kemutu na ko besuna mo ina tunandi ko mbugun tenta koy iga wa ko nida ti isrubni kahira on kamma ini hare kutayen kamma wa an kullu kunyi wa dalengi magade ya sawan ne ga woni ki aya ke wutu na litere ya ko ni na makan sora nyani o saga ne ke makan sora nyani ke ya o ga madina ko nyam ko ne hayge Allah farendo yahudiyanu aha basana aya nu segi wo ke sora di kunni madina sora ni na wutu wasalhum ke ya kuma ga tangi mo aya nu segi wadi kunni madina sora ni bo kenai bo kunni madina aya ni Quran qaidan ni madina sura makka ayamu walladi makkan suran ka madina ayal law walladi ke sura di madina ayanu segiwadi kenai wi wa salihum ya rasulullah itirni kundude عن القرية tiyalli diben khibaren ka التي diben be كانت agani حاضرة البحر halaqe ngai itirni ken khibaren an gulla silim wucha ma hogurenya i wuce ma kafirago i wuce ma Allah kuta ane kinya kuna Allah farenda ko yugono nti Allah wato Allah faren ko ummiyun amaro sirema karamudi anta sa ante tu aranta sana nga himbe ga wasu de kenga ko nada de itirni ti de ben wanya halaqe bismillah إذ tibirenyani يعدون debe ke dungonu ngara awai ga yada بالسبت sibitun kota nyagari ga yendi itirni إذ aha tibirenyani تأتيهم ke debe dungonu nyago ngoriniya esibitin kotanga maga bange jinka ma nambimbi ويوم nga kotambe لا يثبتون iganda sibitin kotandi ke kotanga nyagen tariniya ke mogodi Allah di jarabi كذلك Allah ti ke mogo نبلو o debe ke dungonu jarabini ما aywa to honga كانوا iganya igo ken dinam baka etirndi tiyalli kenya kamo وإذ etirndi kini homo wonto nyayma angara ngeddi be khore yahudiyan debe nyini dawuda yasirun alayhi salatu wasalam sibitin kota ni kota daronte yahudiyan maga
sibitun kota kinyeni ikoyen sallega imaga hoho nya kendi maganta Allah bi ikun gollenge mun dewa mani tangi nyagari gay Allah di jarabe sibitin kota nyaga ngo gabono jindi maga bimbi me kanundi nga koy no ngutendi har bandakte Allah ga timaganya nganya nan tanya na an hulga wallahi ha an hulga wallan kan hina oti Musa seru Allah da kun jarabi aririka Allah farin sahabanu Allah da kun jarabi nka keta Allah ka hukuma ayan da kuni ti worne gundu honu ngara kata ga ya na munte a kitunga kitana aga tamunga kitana Hudaybiya anya kem mogoli sere banen tano angara hari hari gwaneriga be sura to sirungo walle me kan Allah pindi ti jarabi ngandari himbi go to ko Allah halleya jarabi ngandari ango to ko Allah halleti hakabe kebe ango hasono ampune ngati kay biradu nyere nyere pin kota be agantari gine aw gabono ken kota ko en kutene hondakten ken ngena xamuko wo deben tagandi sikoy ibuli sare karamun here ni woya agana kumun kutu jillaqenga na bahilay sibitin kota ga wangu ni nyere nganara no gondi na haga kebringa na gamundi awa awa ngini koyen suri way sibitin kota nyere ngo baka ken kota nga awara awa ngini anda hagu awara kantake koyen kutene nyere ngana kiti hangendi anyime to kama kiti ga ana kelliga ara ke here koyiya o jaman tagandi sikoy honuti wona nya basayto maari ga sibitin kota nya o maari ga sibitin kota jama banenti o maganya ora heren kudu sibitin kota nya anda kumel la kan woni sibitin kota nyere laare sibitin kota anda kumel la kan soka kan sibitin kota anga makin nyere ga anda riga o maganya jama banenti wana ku hayna ku tokono Allah ga ndahimbe nya nya su jondi i gaja imagge madi ira kobin kuturo menaga debe wadu kene hi gorenga ke sahandengi maga mu ndengi maga ntatu sero gatu yime Allah ya gara ken gundom bugun qur'ana di bismillah adi biren simma jamati gilli debe dungonunga mani sabu dangane ago sirwajunu Allah taala Allah warni kum palagi mani yangang kata ken kotenni ken jamabani kara ko hayni tokono aw qurain kam manan dikene sibidin ko tan nyagade ganya igati wanyana kari tokono anda himbi ago bakasira bismillah wa himbinu qagati onti tokono o sehne di batia kun qatimani kun jogu qalle ken luzura kinne nyai kanta o kamanga ku sabuda akon denyani ti ona yamari yin ko meda hosre ona me hada baka hubure maga ona konni kenya sabuda Allah do waraya o maga me hay hubure nganan kuru angana hosre ngari anna dema anna ko anna suru ngari ana hubure ngawari anna dukatu anna ko anna surun kabay Allah to na kinya sabuno ga wanyana ahilandi wala allahum awsini awaykunga ina kanuna to ono khalle kinya sabuda aywa bo jamabanenti onta to kono o wanyana ila ko bin gutudo mena ga magemani bismillah adi birambe igara hon togo wajunda nasrungari waju tikenga ila togono yema golli ila togono ila wajunde togono ene mani ya ima wajude golle nya ima nyagari ga en togono iri kumun sogo sibitun koda aw hakai wara kante ke ko yende wari gana
bismillah أنجينا allati ogul lagari yammun kisindini ينهون kungani ikabana baka hogurenga minu gani wajunu nantanta gemme ora kungoni kisindi وأخذنا الذين ora yammun qaringa kunga tunyunni tiyanga ngateya kinyanga ngate akoti kotenni de abure bure ni minu garanya galliga to on sabunga kanu iganya igo ken fasiqun فلما adibrambe igari du qorondi baka hon tokenga awa wajunda nun gari kabakenga okuti dangani an kunnanya sanun bununga kullogonte gani fakanuha iqusagani ora kenya kida aya agonda hillon koni himmenu gani kabana ora kun kisindi himmenu ga baraka bandenga ora kunya sanun bununga himmenu ga kuruga ibn abbas ngitini ngenta tu agara kunya mo bede wata mi hi goni ikrimatu ni u awaki akinyi tini ti alla ma honya kun kanai tibasana ira golle ke qoni aw gilli qonna kun anya ganda yidi agana ku wajunu maniya tamalu ida aw hakimu ti ibn abbas agara kemugo asage kata ikrimatu khalleke basa aralalu ibn abbas hibru li ummati allah farini mira maguto ke modi ige yumatunu qaramo ko renge me kendi mo gasu aranta hon sutunu de ati sikko khone ani allah rahillo mo ngambe genta banentu kendi mo gasu aywa kebe gati nandi ige woni famu yendi ay ay kun ka hanama ikrimatu akara ke mugu ati andange tafsir siren kebirenga ni meda famu saga ngoto ka ko ni sorna ni ntir ni ngoto ay ay hanama hakren ta onu hilli wogedi selan ta hon sutunu bane anga tuyi mo mo kana maga barabbe su kallega maga ndu humutu akunda alla farentin kiyani hibru li ummati kibla ngiga ma himbe tu hotna na ken koni kembe ngantadi la hakada ifam anda fam ke mo godi ikungodo alla farendi ga me batu dro al hikmatu dallatul mu'min khosre islamin potun tinyeni kenyi ga tuna kenga afami agara wari hotana maga mananga wandu hunada ndandu hunada alla farengara to be kona kende keni to gore ni la kendi tawta ke ngure tango hon sutu kendi tawta andandu qoroni ni bakatu aguma bakatu anu to aguma do kendi okutunga ken to me ko ni koda hibrul ummat akoni koda akem palle seresu ya kebla angana himbe tu andatu angata himbe tu tintatu angana sere kita himbe gan tu ni nei magaran tu nei atu agulliga kian sunanga du khore makoni du yankango makoni ko me gara ho hotu ame kame ho ndenga nganta kentu bismillah وإذ kebrenga ara kedebe manguton koni yalli kedebe nya kamo kebrenga kuni hosren kamawa kubinu ga bara allai ma igo yillene na nya gijim parenga ato wona nya san kuninga koga kudi man serna buyi yahudi onu nya hewa ima bara harun qalle hewa kebrenga hujan kutiba kira kendi Allah farenga yikibe ko nida asre hanum burenni isigi harun kane ikahira gun dabari ira hare kute en dabari ibra kenyani tunga hunga ya momo hosre wadi bismillah وإذ ya rasulullah ya ngenna biren simma أذن ربك
an kama nga tuindindi ليبعثن من ati min gara yemmen qi عليهم yahudi anga إلى يوم na wutu lengi makata la ara kotanga yemme be ga yahudi antumundini yanga ngata yang pobrenga ke kana wa isimandigi aha alla da keko yahudi an koni ina sira walliya wakati su himbe ga hiko iniya inna rabbaka ya rasulullah kamanga لسريع yang العقاب kawa krosinde kinyangunden tunganyani kutananda de وإنه yang gangkate kinyangunden tunganyani de an kamangari لغفور kafara nan tigi tigi batananda hinna nan tigi tigi wana ma an kutonga de ya angana kuta yang gangkate nga maga wantau de andati naliga angana batuwa aywa ya hananyani de au hinni ko hilani allah ma kutonga kibra maati ya hananyani inna allah ghafurur rahim aha kembane hede inna allah sari'ul iqab junum ngaya mogo maga digaro kembane batede ay ya hanani to kum pilli kabba ar-raja wal khawf annan kanu ayangan qate ya anna qafare ke gigi daiman nan breaking kama angane islamiya anga badi kenda ngo gemen sawaba ke kan humuntenga imaga nanti allah ti daiman iwo sere walla yahudiya nga himbe go hiko iniya indamu da serna kitu allah hay gara ken kana koni qur'ana di nanti imo kitu daiman ken ko manen yillo gono aw sagal le liganiya nawdu imme sulaymaniya bakhtasar kem palle aywa kendi gaja ni kari na sagalle ngari kamani mana burago kini majusni ima giri kem mogodi ma alla faren kiyendi tenno himinu kan tagendi awa khaybara nudo bani qurayza nudo annaka amni bani nadir nudo fadaku nudo hakada wa hakada himbe ga dungi amusalahanga andungi sine so anna hoywa kini sagalle kini himinu ga bara mo goyi awa karagere wara masina umar go digana batul muqaddas ni to ke mo godi allah faran dangi halle abubakar dangi na to wo sagallen kini majus kibra kenda kella kawara hinun sa islamon gana kiteni daiman yahudi an tagilli ke mo godi allah gati daiman ila logon tawnya wari kama illo gon tayende siki ikita en sira hunye i guren sira hunye ina guren ya bunni guren gabe in kata hoy go nyana in kata hoy go konni ina duwa ngabe nya tukana na lempon gabe tuka daiman bismillah وقطعناهم allah di ora yahudiyanun sanke munyenni jama o ke mo godi e allah tiran kun sanke angul tawo ka pameno ko kello nyana arndanya edi annaga mundi gun yang ko tengono kene palestine yang ko tenga kene israeliyai ibra kinyo nyana yahudiyan jamane ngadunali yahudiyan suna me ka huma me besul tawon kahirun do salama ko no besuru de mai tim nuclear suya yahudi haka be ga jamanen di himbe ga nati wodi ga nano onwa biyenki nay me awturu na abi ondi ma worni trendi wa kompon sugin nada bi kulli tashilat ila no nesuya anga adamare min ngara ho nyana sirra na de ma ke mo gondambe ya kahir no kuri de mai anglais non ministre yi wayno awwatinga blufer aga allah hinu kiniya ti jamani wono ngunyenta kumaka munyen wo khana wono sirenta kendi kebirenga ken jaman siri ke munye yadi hunaka sha'bun bila ardin wa ardun bila sha'bin ya subhanallah garen tempa ila media ma ken gare hazali wa'd al-mas'um nallahi dun kini nan dikibda tiken wonyana
وإنانيا التي وقطعناهم في الأرض أمما ورا يهوديا سانق ميندي جما جما التي رهيب سانغانجل وينغا بامي أنت هرمر من سيكوندي نانيا كم بالله هم بيغرار ركينا سينو تامن تانيا كبلا يسنيبي قال لنجي أمبو تانغرا يسني قول لك جوباي صوبا كيا نيانو Allah tira himbe nya angin taw ngene himbe ga ngaro ngena wa bismillah minhum as-salihun adi khusrun wa yahudiyan di suru qawidi kun hana sirehede kun manik fasiqun ngidi kafirun ngidi Allah na hosu qilli to goni daiman anda yahudiyan ko ni boniyen ko honu wari kun sirenni de iwo siren taga bade nga sun takati tigma bane de kini ngure may na hon su khiriti to ko bismillah oda yahudiyan ngure baga tinne masirunga ado aywa yangan kata yunga awo sini ukunga ina sage baki fasiqa umma parce que Allah yu komi ngure bakati khairi ngade bonen bane hakrande ango sagene yeso Allah ko musuru Allah ganda khairi nyondi kamana nyondi kama wodin ngen tak mana Allah sagonya Allah ko mon nge sagonga kera hoy go ke halle de kindi wo sagene na Allah sagonya bote be ga wo sere ngani me watu himbe gan ko na ngatu wo sagene na dabari kuma burenga ndai Allah ninge munda jaho wontinga kingo toqi kutayen kama kelle garne mani al istidraj sanastadrijuhum min hays oy mulli garam mobe la yashurun wa fi ayatin la ya'lamun da nema ngane jonko serenga jarabi en suhiti bonenga de jarabu nyugo nema ni bismillah وخلف خلف ati jama burem pay ga songi jama sirum palle ke jama bure da tawreta kitaban qiyamutu aw gilli bono yenga ke jama bure e wori gandini ke duna ma yang kante yukinya ide ويقولون inati bire nyonunga wajibi Allah wa qafarino kuda golle burunga duna yukinne ndari ya qari kengani hanamme ya khudu ina ken qari ga qari iwotni qari Allah ya hino ma tubondo junu ma tare kunta mekilleede angana junubunya an tubini mani nimisari ndara ke waranta menya nga Allah ya hinimma an natlaqara annake ngulle menya qari Allah ya hinimma annake menya qari Allah ya hinimma annake menya qari alam yukhal mithaqul kitabi yalli allama al-tawrata kitabillahi dulligawa ikun kama Allah yaqulu kinni mani yati imma ho kuli nasa wallai ma ganda tunwa kinni mani Allah tubul ligana nka jirbu ma taaren pede na jinubu ndigana sagane ti Allah tubul ligana kenta tawrata kitabin de Allah farandi kin bare ma to kal mustahzi billah kin ko sebe go soyni Allah ya Allah ngenta garin kutun qari ndara ke wara nimisadi antubu adiga men so golle ngana to koy ko mani qari garelli anda kutu ndara ke wara nda ngana qari nimisadi ko mani halle qari wa hakaza kitte ko mani ko mango soyni Allah ya anda men sere anda bo haya gane Allah hawo to ya himma atinya he kumbane karana buhaya gane kare Allah ma tu saya himma kumbane Allah ngana buhaya gane wadin mo yahide dan misali mo Allah da himbe wurgun dengani ya sabur Allah ga to junu nya hana o ke men pede nta men yana ndara ka waran ni misali annan se kunya nan golli tikem pakar lay ibuli saga narandi khari anga nanya
kebe tubu nganda khari ngana kala kendi bane ndara kewara nimisadi ntaganyana jamman nimisadi kumane karanda menya to tubu ndayin kamane nade ke koni yahudiya nunda wa kyan kon islam nun kanada bismillah رسوما يكون داون قرا في كينغا وتوريتا كتابين دي كيمي من سابره يغو غارين دامبي كتا الله نانتي الله ويا هني كابا جنو وندو ماينغا كين غارين دي الله كونو يا هني غانا جنو ولا خ ولا دي نتا جنو من تو كونو الله يا هني غاري كبرينغا كبي هيغا كون كياو وايران كان بيغو غيرن اسلام توانو كان كما فخلف من بعدهم خلف أو كوني قدا أنا توني كوني نسوابا كوني يقوتي أرم غنني فخلف هذا خلف نلام كسكرين كوري كيني حلان كبوري مي خلف نلام كسغرين فتحا كيني حلان كسري إندا غدي فخلف من بعدهم خلف كيني حلان كسرو غرا يسوغي حل مي خلف نلام سغرين كوري كيني حلان كبري anga wali alla dun gonundu wondi alla wanya gana anno nya khalafu anna ma onya khalifu ya yani onya sire surum pallanka sire mo onya sire surum pallanka bure اللهم اجعلنا خلفا لا خلفا رب غنينا مسادي anga manna hosiren ko sigiren diga burenga bane awena ma hoburenga amana hoburen ko sigiren digi men kama bane awena ma hosirenga en zabura angara ndai an kallen ko an kannendi ango kanne betu Allah wa muku Allah na kanne ke tagaya nan kenta masrena sigirina kinanga himbi waram kannen tu mo sire ke birenga anna durus kem mo godi kenga ndano ango kanne beto akari kempalle ango nyaage ni ango manandu kuma wal mango kisi mundu no anga ina ango manandu choro la yasubillah an kanne gere kinya mentadi an antara mo kanne to am kanne misa بسم الله والدار adi kanga kengani illa gara kanga kenyam pasaunda kengo yemmunya dangani kungawedu tangana haraminga an kunta hakrene yahudiya karamu da anta hakrene ndilla gara ka ana koda kubinu gori idu tanga haraminga de an kuma haramin ligana doro daiman ila karaken to kono bismillah والذين أتي أوائي يمو بينغا إيغا تيكتندني كتابنا يهوديا نندي إيغا سالي ودفارم باتي أدي سابن باتي قم عبد الله بن سلام أنا دوغو تنغا وانتا يبندني كسروني يمو براجنغاني إيغا بولي بينيا يهوديا وني ننقصو واتي منتين كينيا سلام ونقانا كجوبي وكين قانا كينيا ini serung kabana tiga akhir lay anda ngunya kedi
iqata ngana rasulama gondi bane tambara jin subon tanna japan hukurum bay kebrenga koni kara kotatu anda to ko kidi ay megani tunga Allah tilla wasu aya nga ko noda nan danga na husrenya nan to ko do krenya gombate wal ma yahudiya gombate anga na rasulama gondi anga husru be nyati wanda Allah sallallahu ay mira ko diga hunda gabe ati siganu hilligo kin serebe awa serebe ga golliti kitabun billiya ati ken kamane ngadi anyi nasara yi man yahudiya yi an bugu allo salama gondi ati ken kamane kana siganu hilligo kinan sere danta no ni kom o kenya no kuyire o ken ko ni kutun ko ngor inshallah bismillah wa iz ya rasulullah angen nabiren simma taqina al-jabal aw gilli annaka mundi iti kunni hosre mbane anyana ime hobre nyana aywa alla kawasutu himbe mo denga yema awi konni onam biren simma gutunga ngara gire ngurugi fawqahum yahudi anun kamunni annati qomi gidege awa tabulenyani ida dangana ko tigi nanti gidege kenna nanyani ikun kamade igama alla ya mariyenya akati kitabe ngina gai musa ro kitabe ngari aga kare idi musa ago alla da tontaki ta koto mo buru oran tawde aganti kitabe de ngoke intage inta komido alla nagare gana himbe kina kenan kalle iga bara alla da gide ngurugi na gide nyugo bogoti bakad nano ko yugo na litay na nyoro ni jaman paken tammani me wujunu sere qarariga minna waraga kaman na aso munyon ko sisa aganta alla da botesi harbane aso bakaran harbane bonni alla an kunta hubre yana keme hubre o alla ti qammo ata gantai tin simme kenga de kenne osre wa magen hubre bismillah o ti qara holliga o qara ken kina gai qarari ga ti sembenga agana hongolli himbe ga kitabe ken gondi anda kenya kebirenga agana tangi yibrenga ado gide ke kennen toranga agata qammo tiyaho to dingete isu sujudi itangen tatibanen kama tatibane kuna gidan bai kamun wa kiyani yahudiyan sujudi mo on harlenki isujudi ni innogen tatiyan kama tangen nogen ma tatibane yaga bani ngoro kamu bismillah wa iz ya rasulullah ngenna biren simma an kama ngari ganni milli adama remunga niri gari gami qoronundi ara manirga idibaku azarra nyeni arab qanni ndi honsu holloge huwa zarra honsu holloge asqar juz'in fi shay'i wa azarratu fil arabiyya sehunje na lohonsi angana sehunje bane kara tamuina bane wudu haza zarratuhu me kem bane ganga na kara tamuina himbe kitari haza zarratuhu yani asgharu shay'in fi juz'i yutlaq alayhi zarra kem panta kenga logon tagon de kem panta qur'an ganda digame bero no kube ho wonda butem paka kem palle ay osimani ni wati osu ti wati wo dangi ida besu hoga baka dunadi adamare megani ila besu kam dem bugundi qure banendi ni bosi baka medi dangot ne kenya na kammo kunto gono minna ati zurriyatihim kebe har ke lotu gono ke kitedi alto gonadi parce que kempanta kello goyna ira haqqe be riga besudi hollo tuguna nan campagne ni angani hol logen koni mo sorno yede ani gabono mo guru mais zurriya ay kenni logen campagne kempanta logenga
nandi arabu kanne ni andal logo dinan take kemra to tan o kille himbe ga de zurriya nga ay anyime ango hollo ge betu a hollo gen kampa antu akon kampa hollo gen dide huwa zarrat ati qasimme gem bagatinga adama go lemu benu sarana kun zarram bugu adama qorondi lembane sugo lemme hakke be sarna kana ken zarram bugu kem pa be qorondi wa hakaza aw yana kem gordiga na subuni na sura no kubane anya no omana no kunga nangi muti arafa ko tamme kebrian hakre lo asuko hamden iri loye na alla ganka un adalle na asigini iyaren kane no omana no kunyugani aw arfatate na hakare loydi na taron kiniya na nyonkin kiniya bismillah wa ashhadahum kinni alla da zarran ko shedeni awadu kama alastu allati da kibrana yallin gemanya ya kaman gawa zarranu suti alla dangani bala na'am anyani o kaman shahidina iti alla o shede an taqulu aywa allati oda kinya sheda o sawra mani sabuda o kuna shedanga angunyi me shedeti alla na kaman oda kinya mani sabuda ko sabura ga magariti sigen ko tanga nandi okunyi o mungundenyi bakati alla bayna ko ya on tatu kinya sabuni o magire o harun kini tatira na dugilo hawa adamai makata mawlamini ya harun worni nandi nyi mungai ay harun worni wa suman ndiga meke ke sabura nandi mungu ken tare de ira harun ki menyu goni na hujjan kutuba ka yumatun laqendi asuroda o marto mungai ke bal honda wajin Allah kam bismillah aw yaqulu walla jamanna ma'ati la rakotanga annama ohaban rahilla kapinya o kukane o kullim muqani dibakuya kebrenga o kuri ohabanu hallade o nyagatiya amma Allah da kembiringa yalla ngudugino ku yangan katana ti golle ya bononi ndanu ngara kem golli o gara men sere kembiringa ken digami ka hujjan kutude ngana tinda warim pawai Allah ga ta togono a togono de mai ketu Allah ti ayo am pay garatu kembiringa nyimbe de dalla gara kota hujjan da sere ma kadi التي نفصل الآيات أو آية ملنغلنا كم ويادي أو سين آية ترين كندانوما إن الساقي بكا كافر أمّا كم ويادي الله دمكينينا ومغري أو هارون كينيكا نوسيمان دي بلا هوجان دا سري مغادي nda iwanyana kundu asirgahe anna tokono mabwa serang ay hujantam ngade amwa serang ya sawna khibaare ngi kiyo sere ya Allah bani nago faren parago wajibi nan kam annallu angamaro wala hujantam ngade hujantam ngade لا إله
إلا الله محمد رسول الله. بسم الله. واتلوا النبع الذي أنا يمين قوار قران عليهم يهوديا كما كذا يكون سر قصني حكما خاصة كندي عمري الله ورنه هم بينهم مدينة يما سرقان تاتو ناوتو يسرق قصو إلا لمن قصو يكانن قصو الله يكون قوارون كنودا الله فارنغتي agat golle ke tagande na kutayi nya kama bononde ya kama kebira aw ken ya kon ko suru ngono de nga hobru ngam ko be an kunna kunni har sa woro kenye ki kan itwana qore ni goya aw ken ba gutuno da ya rasulullah yangenna yemmen qibaren qara alayhim yahudiyanun kama آتيناه ora kenyemme ku آياتنا awa o ayanunga فانسلخ ay meri du qeyre baka ayanu kudi ko sama kengo awa i folo ngala mo be ken kabaren karade ken to nan debal am bun baura aga to anan yugani adi aw gilla bunenga shaytan yimira batu a wodi sirenda shaytan batu nga iblis yimira batu to ana buren ni koy ya zawadi ko mo buru kunda iblis yimetu mandi gollenga ada maram shaytan kundi iblis yimina to ko maga atokin kimi ma ngi mira ko ya ko ni iblis yimira batu bismillah fa kana atiki yimnya min alawin an yaqinu tongade ولو allati شئنا na'am akinu bal oku tunganga na kanunu لرفعناه onya wurugini kata tuwanu darajanga ti tuwaku keya bal tuwaku ni maniya annan golli tay kini tuwaku ngara ngurugi nga tuwana gama golli ti tuwaku nga kebiren an tuwaku nda nyankandi an nyimira andu khere bakan tuwaku ndi an bugan tuwaku folondi tuwana nan toko tuwaku folondi an golli ni tay kinga ndanya an wurugini tay بسم الله ولكنه قد وانا بري أخلد اي مدومي إلى الأرض كتموني كان كاكوني دي واتبع بس هواه ارين ينقل لهم باتو فمثله كبرنا كيني اخلاد من الارض واتباع الهوى اكم مثال من بين كمثل انا تقوم ولني إن تحمل ان عند لي ولي كما ناقتا اوي نينم بوغني أو تتركه an ganda wulle to yimme awi nenen bugundini ko ngarnti takununga maganda wulle nanti mo bane wadi an nyagali dengo kundunga asun dengo kundunga wulle bane aw kundunga awre nanti khair nda wulle ne khair ngo wulle ndi ma ko to sirenga be ngo wulle nga abane gande adamara me bedo wanti kana nga awi nenen bugundinde aw hika na kental siren gonda serella kenya ni no ko suturan denga na mulin tege nga dai man kengu ni denga ne ga anya galin den no nene ngo sellanga an sunu den no nene ngo sellanga o kebre nga nene nyen hobure nga an ga suturni an nan so mun na tege me hobure be ga wadi ara kenya ko ni ba wulle tadak ba den worni juku sre be ga wulle ndi awti geneno وتوانا بريم مثالين كيا بسم الله ذلك أتي بيغرا مثالي بيكاندا مثل كين يم مثالين يم بينو بيغا غاران كتو توكو آيانونا
فخصوص كبرين القصص الله فارق قصة قرا يهوديا كمالي لعلهم أو سينوكم يتفكرون إن التقسي أخري كما إن التقسي ساء القوم هذه يم مثال بنو على مثاليا يم بينو إيجا غارنغدو توقو آيانونا وكانوا إيجانيا يوتو يمونديني أنفسهم يمنو يتي هارون غارنغدو ينغا إلا حلام بنو من كنيا ساون يممبي الله غركين كندا الله كمو كندانتي المهتدين كينيا كندا إلا كندانا ومن yemmebe alla gara ken sankundi kumba an ko to burun ko tigi tigi woni kasarantonga an kundi ho buren tan kundi awa ke kana kammo ke yugo to ana qore nyanyi to ana qore alla da kitab qasun to akon kinai ni to akon qore kinai ni to ko qore kinai anda alla nyaga taybani kingo kusa ganya kuma gara mundu mogobe wa kem him pakati bani Allah gara himbe nyaala ayugoni ani la arsi munangalli atagunte iqra laga Allah gara himbe nyaala ayugoni akhra lambane wugunu tamido hillo dabangire wono dabangire wugun tamido hillo haranga na ya sire ban so dabangire kinga beni de dabangire ban qayde sire bani Allah da kenya da ibn abbas wa konni mo be game de hunde sawra nabillahi musa alayhi salatu wassalam bira kebe agara la mudu yura katta ko buruku dagaran karanto kuya aywa ayan qado kan ana munyenga nambudo shami kebirenga aywa bal'am aw asrul likatay parce que allah to ko renga ma iti musa ni yugo qotiyai aru jamango dome kebirenga akalla murenye ni wo baka o jamanendi no kari na kini ikaron ko ngaban israel wanga diga men kon mo ngorondi balle ke musa la murenga awo baka o debunga na kini isrunga an kan sirayan wa mo jabini kebirenga ango hayna allah nya goda ani sagandi bakoya atangum bonengo ko allah annabi ni me aro allah malikanu mo domi aro tungundanu ngina kullangana kammo kebide ange ko himbe to allah pinde akanta kuntude kuntallange de sere magade ati wallahi nge watu nge ganda kinya bane kebire nganduna bono la gara bono imagri wo digana wo sagene yo malinai allah garusa digana sage ndo mali nga gabo ati kebire nga atingo ya mariye mundunin kamammaga parce que serani amay golle sunyana hina maganda istikharan dabari anda istikharan dabari kebe anda himbe wara ken dabarni fa gollu woni wari istikharan bita gondi koy kemenu asre nasre ay no gara hanabe o kenyen koy na annabi nyime langa mumunya nu langa ken golle sre ke sawura atinta yana istikharan binta di ngi magri wo digana wo sagene alla garo akebire ngati mo istikharan yana aw kebire nga aywa ala yamare mundu alla maga ti yalli ini langawa ila kara konkonde ti maga langa de ada ko idangana ti kebire nga aywa ngira awa yamare mundin kama maga kamandin kamay de atinna maga langa magri awa ira hoy wonne kinay aywa kem palle gari idganan sage ati harisa de minganda dunge mundin kama magade ala yamari munde nya alla maketa ama harbane wari awa itanya kamo awa atinda nya keta ma ho wari de imatinna maganya aywa ati ita dangani anya gantai ginda ga malungan kamanda anna ilanga anyan kabana ko itahana nga garan kaba mogobe imagri wallahu arqasana katay alla garu keta ila jarabi ay miqa jarabi keda tuana an gollini tan tuwa kina so alladi fa kana min al-ghawin law shi'na la rafa'nahu biha aqenu de ginde uganna kanuna wuri ko onya wuri inti tuwa gillagati alla annabi nyimendo mumunya no malikanu modi batte kuntal langene
aga toko ken kamma kendi ara golle nyati to akuma gilla gati aywa ngosti kharan yana gillino akeno sagara bi dahoy wonde sirira anga nangara himbe alla kutay ngeni ange ma do ken alla kutay sagara bi ana geni anga nda kutana ndema aranda kutay nya aswambana siro sire gawono to alla nyaga na serunda na alla nyaga serunda basin dai nga hon zuri shatinyande anga da alla kutana ndema doron ado anke nda nyaga swambana sagara bi tagendi billaga jo istikhara nyana gilino akhino ama giri aru ken kenya wome ayo alla ga wida hora jubandi juba ngana hagu anga wari to ngunta konni de to ngunta konni aw gilli abbe guyen sabuda alla ma aru alla gara koni sabuda ara istikhara nya kita mar bani wari serebe tawonda wala arsi walli hakkare maranke nga anna tunan tanda hubrenya akene da yata akhlala ila al-ard akene da akenu akumanan to ngunyer dugo mal lagaru jahilunu himbe enta hotu isaganke nga angena kundiga meliga anda wari angama ho wari basihi amaga ginde basi ngani ayit nan namanya dungene ngo nangenda to ananga tokki do samunde ngadron ampa jumoro to awen norunga anga wallan kane biteni trosina kum anda sigi himbedi anga dangi mo kota na dangi anda dangi mo kota na sigi hina na yaga mu nga troso kum ndam balewa na kum ndam balle na hangai na hantai bila khataw qore nyani tuwana nan golliti samunte mpakar langa allam pindi allah madi dunan pindi di allam pindi allah tikenta gembe samunde nam goyo ko ti ona ya kuno ay wonni kew hasono agem basono xambo kiya sabun allah ram ko tonko walakinahu akhlada ila al-ard wattaba hawahu himbe ga kinetan kina jubandi Allah gari tokin do samun ton digan kanen batte anda wari Allah gama hokka anda keta allunga da ginda ga sunada tahana ga tan no maganya mo be angi nan na maganya keni to ngwa keni to Allah buta wuriya Allah nta haramin ni tahana maga Musa langa nan tla karna digandi keta ti Musa langa Musa ma yille ama coupe Allah ma yille ama coupe keni anke nyan yille anyan coupe ayo asetu hari yare nguya ma asetu kenga awira kata gire nyugoyi na to ken gide kama awo Musa di jamanga li wurandi wonni kenati hasbana gire na tori hari yare ke kama ama hollatu nyade hari yare tusi ayang kabaka harenga aw haren katunu awa harenga na gri aw setai anta hoga betrene haren musaka kari anakatu anda gri anda setai aw saka tagabe aw nyana kundu alla dungi harenda seheda bate haren diga moda haren sehada haren dange diga me ken hujja qore akam adi harenta na tibalama anke ni hinna wesade anda mina anke nyaganda malika nu ngi kane wo kuma nin sagandi bakin jonko iranga anda mina angura alla annabi ni mendo mumna nu tanguda kullanga ma ken dabarde manya way ken harenya keta harenya go malika nu akem bi arshi walla ken nyaganda harbane na akem godi hommu mun ta duguni Allah kutana koy ay ikabam burenya ni wallahi adi kesu nyade ngabal am amagu hitikeya ama wajutikeya aywa Allah garu Allah da haren killengara amkin Allah ladanga
ado hareke diga mago sette gide ke kama na to gide ke kama annaga mun awi to ko na Musa jaman su wari aw kama na Musa de serullanga akini me hakarlan kinga nka adiga me gen nogondi aw ko na bone ko ti arna kenya Musa serunga jawo kama nanti arna kenya ike serunye aw ko na khaire be mundu Allah mawati arna kenkini ike serunga Allah ko na nene nyilla aw ko nanti arna kenkini Musa serunga asarun ta da bal'am an kuma na an golle be isa an golle ni metu hinawa atimani ida ngo kuma nduwa ida an kuma no gullanga de ida kenya kana adike na nya golle nga kebiringa ngey me himmarande ntagim ma khari ja ngo kuma na sehebe ko ne kenyi me hitim boy kebiringa anya golle nga hinna Allah ma ken no qosu annene mbugu ma gorna girime ken Allah da ma kuton ko ni fa mathaluhu ka mathal al kalbi aqam wulle daiman annene mbaka ken no qosu annene mbugu ma girime aywa ati serunda ati keta yengara himbe ko kenya ni de ati nge duna bon Allah garabono kebrenga tuagun tano qari ismullah adam tano Allah tandalle ma gun tano atoko maniya jambando here atoko kembane ay azaba tuana buren ni de horonto mbodo khase angana ko ngo wadi su angol trigiso adi to on binta de karde wa har bane nge duna bon Allah garabono keta ona here nya dabarni na jamba dabari ngo here nyugo ko nagada kebirenga aga wuro dibendi na aga yagaru sugono kari suramaga na qubo honkiniya aga wotini i maganye tuntendo qubo honnan diga Musa kurenga indiga gagandi ma kembane he kharakida yugo ganda himbe mundu bane akamana maga baramaga kebirenga natija be kengo sarna himbe ya yugu bani ganda jene Musa jamakir bani kebirenga masiba bega wikitana kinga awasana iyanka idiga dibindi da ke dabari yarun suramaga ni wara Musa kurendi aywa kebirenga anya kemmo di yarani wodangi gille kana anan ko yaru ko ya awa Musa awa serun Musa qabla dungun goya gilli Israilan kon kanan ka qore shamuna qabla kinyu mangenyi miani aywa kanan keke grikata ya gade ke na kitelliga bira kebe ya gade kera lalungo ari jonkoy tay mara worni sigi Musa yimendi ati Musa ati nga simana amoti ni kenda gemmede Musa ta ati ngo ken konni de kenda gemme aharam tinni wa magatin tay ati wallahi Musa on tambatun goy aru ya gare kero tilsendi kebirenga ajenati ya gare ke ya ken no qusu alla da kallan gayliti leri bani no gondi tanyere wudunu sere ken kara Musa serundi wangagi hay watunu jene srede jene tabane tanyere wugunu sre ya samarati here yugo no na kenda bari kinga na yabane masiba munyana man sabara manna logo kunna khoroni kundu alla ko musrim padar yendi alla ko musrun kismarun yani qablan kanan kinyani awono qablan kanan kinyani wa dinan kanan kinyani fakir ko jene amma siba okay moya aw barke maka hosudi aw kallan kay ngalla serunga aw wati burellitin har soba ka jene o ke mo kodi aw wati buren sankini
aw wati buren sankin kiwa ko nina ka hay bira kebe aywa yugo nyino fakhadu bun izar